سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تخونوا سنة كتكونوا ناي وتر من يتيو ناي لومار استين نفس وكفنا بفلاي دما ندك تبعتيو كامتن لعلي زقدس حبريتان فلتتنا هنري እዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ሓለፈ 34 ዓመት ብሕሉፍና እንቆልቆለ ዝኸይድ ዘሎ ንቀጻልነት ናይ ደቂ ሰባት ብፍላይ ድማ ኣናን ሓበሻ ከይፈለጥና ክንከይድ ከለና ክሳብ ክንደይ ፀገም ከምፃልና ከም ዝኽእል ኣብ ሓዳራት ይኹን ኣብ ቀጻልነት ናይ ስድራ ቤታት እውን ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል ሆርሞን ኢና ክንርኢ እቲ ሆርሞን እንታይ ምዃኑ ንምንታይ ከም ዝጠቅም ኣብ ኣወዳት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተራ ናይ ፆታ ርክብ ከምኡ እውን ኣብ ካልእ ክፋላት ናይ ጥዕናና كيلاتات نايت عنا خنقرنا بليز نفس وكف فيديو زتفلي حبريتا كتبنا لا يقبروا سام موداتا تختلوا بزي اخن جمرنا بزي مصنعتاوي حبريتا is a catastrophic decrease in the levels of testosterone in men in today's generation. The typical 64-year-old in the 40s has the same testosterone as a current 22-year-old. So why حد عبي حبريتا بزوان زترخيب زلو دك تبعتيو كاب أربعتات كساب حجك ما تخلو التستوستيرون زبهال هرموناتهم إنهم قلقوا لي خيدالو 1% عامت on average لمو ودسوسان أربعتنا بأربعتات أفشان شاتمين أربعتات زنوبرو تستوستيرون ليفل عقم مالتيو لومي دك أسان كلتن كندو يبلو من نشتي كلها بزح زي هرمون زي كلو كاي زقبا إن عبخا قد كيت كلها هنريينا سنهيلنا لو مجن even توم ناشتو كسب كندي تساقم نايز هرمون زاقاتي مكم زلو يعبرالو تابيز متزلو انتاي تساقم النار عنا يخن كيدينا. Why is testosterone so low? A lot of it is our diet, seed oils, processed foods, a lack of sunlight and exercise all contribute to low testosterone. There's a lot of chemicals and heavy metals in a lot of the products we use, our clothes, but it's affecting testosterone, and this is a very, very bad sign for society. We need high testosterone. It is more accurate to view testosterone as synonymous with your health. Like the higher testosterone you have, the healthier you are. እንታይ ይብለና ኣሎ እዚ ቴስቶስትሮን ዝበሃል ሆርሞን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ናቱ ምንቁልቋል ድማ ኣብቲ ፀገማት ኣብ ፆታዊ ርክብ ኣብ ፍርያምነት ኣብ ካልእ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ጥዕናና ድማ ቀጥታ ርክብ ዘለዎ እዩ ብመንፅሩ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ታሪኻዊ ብዙሓት ኣወዳት ናብ ደቂ ኣንስትዮ እናተቐየሩ ወይ ከም ደቂ ኣንስትዮ ዓይነትና ክኾኑ ይመፁ ኣለዉ ኣከዳድኖም ኣካይዶም ኢቨን ስትራክቸር ናይ ኣካላቶም ዓፅሮምን ይብል ኣለዉ እዚ ድማ مقدال نايز هرمون እዚ ምዃኑ ብዝተፈላለየ ፋክተርስ ተሓን ፅንዕ ኢልና ክርአይና ሓደ ብሓደ መጀመርያ ደኳትር ክልተ ክዕልሉ ከለዉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዛብ ኢንተርቪው ዝገበርዎ ክንነግሮ ኢና ድሕሪኡ ግን ኢን ዲቴይል ናራናያ ክንከይድ ኢና Research has suggested that testosterone has declined about 50% in the last 50 years. Sperm count also has declined about 50% in the last. እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ 50 ዓመት ስፐርምናትና ቁፅሪ ናይ ስፐርም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብ50% ጎዲሉ ኣሎ ብጣዕሚ ዘሰንብድ እዚ ከምኡ ድማ እቲ ቴስቶስትሮን ዝበሃል ክፍኣቲ ሆርሞናትና ድማ ብክንዱ ጎዲሉ ኣሎ ይብሉና ኣለዉ ስለምንታይ ሕጂ بحرف كبنام in detail حدا بحدا كرينا تنهلنا. Last 50 years. What do you think is responsible for the decline in testosterone and fertility? What I've seen in my generation is stress. Stress kills. 300 years ago, our ancestors were herding sheep. And you would have a brief run of adrenaline if a wolf came by or an opposing tribe, but it wasn't everyday constant. Chronic stress is it's a hammer to the body. The قدامي مغنيات ناي زي مقدال منقلقال ناي تستوستيرون انتاي من زبلو حدا كابتم قداموت زي قارص ጭንቀትን ስትረስን ይብለና ኣሎ እዚ ስትረስ ድማ ኣብዚ ሎሚ ብፍላይ ንዓና ንሓበሻ ክሪኦ ከለኹ ድማ ካብ ካልኦት ንላዕሊ ስድራ ቤታትና ፍቆዱ ፋሕፋሕ ኢሎም ብየማንን ብፀጋምን ዝቅስቅሰና ናብራ ሓዳር ሂወት ኩሉ እዩ ስለዚ እዚ ተራ ናይ ቴስቶስትሮን ምንቁልቋል ኣባና ገኒኑ ክህሉ ከም ዝኽእል ብፍላይ ኣብ ስደት ንዘለና መፅናዕቲ ዝተገበረና ኣሎ ግን ኣይ ሆፕ ክንጥንቀቐሉ ዘለና እዚ ምክንያቱ እቲ ቀደም ዘበን ኣብ ሕርሻኻ ኣብ መጓሰኻ ከለኻ ኣጣልካ ከይብላዓኻ ከብትኻ ከይብላዓኻ ይንሱ ግን መዓልታዊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ዘጋጥም ኣይኮነሎሚ ግን ብኩሉ መዳይ ብስድራ ቤታት ብናብራ ብስራሕ ብትምህርቲ ብዝተፈላለየ ኩነታት ውግእ ወዲ ውግእ ክንደይ ጭንቀትን ስትረስን እዩ ዘለና ስለዚ ንሓንስማዮ simple version is the fight or flight mode is very different than the
the parasympathetic mode that where we're going to be thinking about reproducing, repairing the digestive tract. And the theory goes that if you're constantly in that mode, well, then you're not going to be producing much testosterone. It's the preparation for, so you grow that muscle so you're ready when you're threatened. إذا مخرزين وتهم قطبة وهيوتكم كتجيرون تدليو مجمريا نجنزبن قطبان كنرجوهن كلالنا مخنياتو أبزي ردانا أبزي نفلطو كنعوت سلزي نخل كالاي كم تم عوتاتنا قطبان يجنزبن كم أعطون فليتنا كم تنسوم ينفس قبروزلو أبت سيكتر سوم ينفس قبروزلو كنجبرالنا سالساي عوتاتنا قطبان تطوى يبلونيهم يا أغلنا يبلونيهم نحنا دما كم أعطون أسيلنا أب حدش سيكتراتن أبتدنا يقدم سيكتراتن ينفسنا قبرنا كنكيد لنا نزو كلك حجزوكم زغل بفلتاتكم بتهجبار كورسات لنا أب كل مداينا هيوت فليكم سكم تنغط وزدما كحجزوكم يو تدعمولو قبلكم يدلي. Thank you very much. Here's 5 signs you. So حجي انت كنرينا أنت بوت كنرينا حجي تستوستروناتنا تحوت كم زلو بخمين نفلت ويصبق كم زلو بخمين كم نفلت حدا بحدا كحبرونا بليز تخالي من البات تي بعمق مردا قسي لخن بصحو نخلينا إذا تأجمات على نادي بلان كان استوعبكم كلا لنا بليز لا يقبروا كسب مودة تتخطلوا بخمين كن كلا خلونا خدمة أم مودة تقرب لكم. Boys, here's 5 signs you've got low testosterone and what you can do about it. Number 1, you've got high levels of anxiety. Number 2, you've got low energy levels. So قالك هبت ملكتات انزايت مالت كمزي ጭንቅ ምንቅ مبال ويكا زخون نجر فرهي قال خقات ما كخلو مالتي انزايتي تفلتوا تاغال بتقرنيا please have comment section translation قبروا لي كالاين تايب لالو low level of energy حيلخا كل جزء دخوم زخون نجر كتقبر زي تخيل تنهي لنا كرينا تنهي لنا Sleeping a little bit too much, just feeling a little bit low on energy. صغير كات دكس ولا دكس كان انرجي تركبني كات دخامه يوصل كاني. Number 3, and I can relate with this one, low to no sex drive. Number 4, زياده ما تاقندي ملليتنا تاع طر ثلاثه زياده بلاد له انت بلنا له low or no desire for ني توركب تحوت ويكا تغلالا دليت دي مهلاو بحق زي مهلاو حدا عاب ملكت نايزي هرمون تاقم كم زلنايو. you've got no interest in competing anymore in anything. You're just happy for things to just go the way وددر زبحال دماي تفطوني خا. that they are. Number 5, you don't take any risks anymore. Life's just plodding along as it always was, and you're okay with that. Now, any of these or all of these can be a sign that you've got low testosterone. I was convinced I had low testosterone a few months back, started doing a little bit of research, and there are some things that we can do. Lifting weights absolutely helps. Cold showers and ice. صريح لنا من لسينا انتاي كنقبر كم زلنا حدا كال عابس اقم زي تردعنا زلو ابزي ناي تستوسترون عابس اقم زلو نفس وكفنا كن عريو زلنا كن رينا حجز بعابي ساينسن ريسيرش سنهيو زيانه بزيات راي عاب ترخد قبرنا نزيانه قدل انت لنا دما اب هيوتنا እዚ ናይ ቴስቶስትሮን ዓብ ፀገም ከጋጥመና ከም ዝኽእል ንራእዩ ሕጂ Men who sleep 5 hours a night have significantly smaller testicles than those who sleep 7 hours or more. In addition, men who routinely sleep just 4 to 5 hours a night will have a level of testosterone which is that of someone 10 years their senior. So እዚኣ ጥራይ ኣስተውዕሉ ላ ድቃስ ክሳብ ክንደይ ምዝ ቴስቶስትሮን ዝበሃል ሆርሞን ርክብ ከም ዘለዎ ትሕቲ 5 ሰዓት ድቅስ እንድሕር ኮንካ ቀጻሊ ማለት እዩ ፍረ ነፍስኻ እናደቐቐ ይኸይድ ወይ ከዓ ንእሽተይ ክኸውን ይኽእል ይብለና ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ቀጻልነት ካብቶም ሓደ ሰብ ትሕቲ 5 ሰዓት ዝድቅስን ልዕሊ 7 ሰዓት ዝድቅስን ሰብ ክንርኢ ከለና እቲ ቀጻሊ ትሕቲ 5 ሰዓት ዝድቅስ ሰብ ናቱ ቴስቶስትሮን ሌቨል ተዓቐን ናቱ ናይዚ ሆርሞን እዚ 10 ዓመት ካብኡ ምዝዓቢ ክወዳደር ይኽእል ስለዚ ደይ ንድቅስ እንተለና ክሳብ ክንደይ ነቲ ቴስቶስትሮን ናትና ነዚ ሆርሞን እዚ ከም ንሃስዮን ንቐትሎን ዘለና ከነስተውዕል ኣለና ድቃስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ክንቀጽል ኢና ንስማዕ እዩ a lack of sleep will age a man by a decade
in terms of that critical aspect of wellness. And we see equivalent impairments in female reproductive health caused by a lack of sleep. This is the best news that I have for you today. From this point, it may only get worse. Not only will I tell you about the wonderfully good things that happen when you get sleep, but the alarmingly bad things that happen when you don't get enough. So እንታይ ብለና ኣሎ ድቃስ እቲ ጥቕሚ ዘለዎ ጸጋታት ዘለዎ ካለ ቪድዮ ገይረልኩም ኣለኹ ኣብ ድሕሪት ክገብረልኩም እየ ፕሊዝ ከይትክብራይዋ ድቃስ ብጣዕሚ ኣገዳስነት ኣለዎ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሆርሞን እዚ ኣብዚ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ንደቂ ኣንስትዮ እውን ጸልዩ ስለዚ ካብ ድቃስ ግዜ ንሰርቕ እንተለና ናብ ካልእ ክንጓየ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣደዳ ናይ ዝተፈላለዩ ጸገማት ክንከውን ንኽእል እዚ ሆርሞን እዚ ድማ እናጠፍአ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኢን ጀነራል ኣበናይ ዕድመ እናጎደለን እናደኸመን ይኸይድ ክንርኢ ኢና ምክንያቱ ከምኡ ስለ ዘጉደላ ወይ ገለ ጥራይ ዘይኮነሲ ቅድሚ ናብኣ ምኻድና ናይ ሆርሞን ምጉዳል ክንገልፃ ፅቡቅ ኣቢልና እንታይ ብለና ኣሎ ምልክታት ናይ እዚ ሆርሞን እዚ ክጎድለልና እንተጀሚራ በኣካላትና ባህግናን ድሌትና ናይ ፆታዊ ርክብ እናደኸመ ይኸይድ ሓደ ኢሬክሽን ዲስፋንክሽን ከምኡ ድማ እቲ ብፍላይ ንግሆ ክንትንስኽ ከለና ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ብትክክል እቲ ናይዚ ሆርሞን ዝፀገም ከም ዘለና ኣበይና ንርኢ ንግሆ ክንትንስኽ ከለና ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ብልዕቱ ተበራቢሩ ይፀንሕ ንግሆ ምድሪ ማለት እዩ ሶ እቲ ዝለዓለ ሌቨል ናይ ቴስቶስትሮን ንግሆ ስለ ዘለና ኢንፋክት ብዙሓት ኣማኸርቲ ናይ ፍቕሪ ርክብ ናይ ክልተ መፃምድቲ ኣብ ንግሆ እቲ ዝበለፀ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ወዲ ተባዕታይ ዝበለፀ ሆርሞን ናይ ቴስቶስትሮን ዝለዓለ ንግሆ ስለ ዘለዎ ስለዚ ንግሆ ፆታዊ ባህጊ ዘይስማዓካ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ምልክት ፀገም ናይዚ ሆርሞን ወይ ከዓ ድኽመት ናይዚ ሆርሞን ከም ዘለካ ዘርኢ እዩ ይብለና ኣሎ decreased energy and strength ከምኡ ድማ ጉልበትካ ይኹን ሓይልካ ኣዝዩ እናደኸመ ይኸይድ ሞቲቬሽን እውን የብልካን ማለት እዩ ከምኡ እውን ናይ ሞቲቬሽን ዓብ ርክብ ኣለዎ ምስ ቴስቶስትሮን ሆርሞን ዝኾነ ነገር ክትገብር ሞቲቬትድ ኮይንካ ሞራል ዘይብልካ ባህጊ ዘይብልካ ከምዚ ተምሳጥነት ዘይብልካ ተኮይንካ ፀገም ናይዚ ሆርሞን እዚ ከም ዘሎ ከነስተብል ንኽእል ወይ ከዓ ቼክ ምግባር የድልየና decreased muscle mass ከምኡውን እቲ ጭዋዳታት ናይ ኣካልና እናጎደለ ክኸይድ ከሎ ዝነበረና ጭዋዳታት እናጎደለ እናጠፈን ክኸይድ ከሎ ምልክት ናቱ ክኸውን ይኽእል increased mass fat ከምኡ ድማ ስብሒ ብፍላይ ድማ ኣብ ከብድና ስብሒ እናወሰኽና ክንከይድ ከለና ምልክት ናይዚ ሆርሞን ካብዚ ሆርሞን ስለ ዝጎደለ ጥራይ መፅኡ ይብል የለኹን ንዑ ከተንብህ ዝኽእሉ ነጥብታት ኢና ንርኢ ዘለና ከምኡውን decreased bone density ኣብ ዓፅምና እውን ክረአ ይኽእል ናይ ሙድ ቀልጢፍካ ሙድካ ናይ ምብልሻው ድማ irritability ብቐሊሉ ክትፅሎ ምኻል ከምኡውን depression and difficult concentration ስለዚ እዚኣቶም እውን ከጋጥሙ ከም ዝኽእሉ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እዚኣቶም ደጋጊምኩም ረእይዋ እዚ ምልክታት እዚ እንተለና ማለት እዩ መዓስ ክጎድል ይኽእል እዚ ሆርሞን እዚ እንታይ ክግበረሉ ይኽእል ክንርኢ ኢና ሕጂ Let's have a look into this. Testosterone part 1. Number 1, age. Testosterone levels decrease as men age. In fact, after the age of 40, testosterone levels decrease anywhere between 1 to 3%. So, هذا كابتي testosterone ناقودل زخيد مس عدميو. أبدك تبعتيو دحر ربع زجمر كوينو أب كبر بعتات نيو ناقودل زخيد. لذي أمانة كا مستد بدرجة كم ولدو ناقودل زخيد زلا بمقبم بقال نتصلو زلنا. እዚ ምጉዳል ድማ የጋጥማሉ ካልእ ብቃታ ክንቅይሮ ንኽእል ከረየኩም እየ ግን እዚያ ምስ ዕድመ ዝተሓዝ ምዃኑ ክንፈልጥ 40 testosterone levels decrease anywhere between 1 to 3% per year. Number 2, stress. When you're stressed, your body releases cortisol, and cortisol inhibits the production of testosterone in your body. So reducing stress can improve testosterone levels. ቁጥር 2 again ደጋጊሞም ከም ዝበሉና ስትረስ ጭንቀት ኣለና መዓዝ ዘጨንቕ ነጥብታት ኣለና ካብ ነፍሰ ጀሚርና ማለት እዩ ብስተኻለና መጠን ግን ሪላክስ ክንኮነሉ ንኽእል መድረኽ ወይ ኣጋጣሚታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እቲ ስትረስ ነቲ ናትና ቴስቶስትሮን ኣፀቢቑ ክሃስዮ ስለ ዝኽእል ምክንያቱ ስትረስ ክህልወና ከሎ ኮርቲዞል ዝበሃል ካልእ ኣንፃር ናይዚ እዚ ቴስቶስትሮን ንኸይፈሪ ኣካላትና ነውዑ ንኸየፍሪ ዝኽልክል ስለ ዝኾነ ንስትረስ ምፅባእ ወይ ከዓ ጭንቀትን ስትረስን ምውጋድ ስትረስ ዝገብረልና ኣርእስትን ዜናታትን ሓበሬታን ምውጋድ ሓበሬታ ምስተዋሃበካ ከተስተውዕል ክትክእል ኣለካ ተቐላጢፍ ከናብ ስትረስ ክትወስደ ይብልካ Number 3, sedentary lifestyle. Men who watch TV for more than 5 hours a day have lower testosterone levels than men who are more active. ከምኡ ድማ ኮፍ ዝበዝሖ ዓይነት ላይፍ ስታይል ብፍላይ ኣብ ቴሌቪዥን
اب كالي زخونه يكون زي ولا ابز حج نبرلو زلنا زبن اب اوفيس نسرح زلنا كم بعلانه بزح كوف سلنبل صلوا كلونا خم زغل اتواي معالتاوي اكتيفلي كننقساقس غزيه كنهب كنكلالنا سبورت كنغبرالنا انا دحر فيديو مقباري بزح غزيه ووك نساعات نربع 30 دقائق ويزر تفكير لنا مالتيو ووك يخيد نوح مالتيو سدما نتا كالاتين قساقس رايده كونس ندقاس عبط مسلو زلو الزون كنسعلو لنا. Number 4, being obese. Men who are obese have lower levels of what we call sex hormone binding globulin. And so more often testosterone is converted in the fatty tissue to estrogen, meaning there's less testosterone available for your body to use. انتهي تبلنا لا كومدما obesity سبحي كما لعلي وكا اكالاتنا BMI ناتكم BMI بهالميجر هالو ميزانكم قومتكم اليوم اب جوجل كيتكم BMI ماس اندكس كلن دحريلكم لينك خمصكم يخيل يا ابو ميزانكم قومتكم مسحبكم تي اندكس ناتكم كنغركم خل سلازي نسريكم عند حرب السبح لنا خوينا باكالاتنا انتهي بلنا له اكند تستوستيرون اوستروجين زبالكال هورمون كنقبر نجمر እዚ ድማ መሊሱ ካብ ደቂ ተባዕታይ ካብቲ ናይ ወተባዕታይ ባህሪ ናብ ጓል ሰይቲ ገጹ ክቀይረና ዝኽእል ንዓና ነቲ ሆርሞን ዘድልየናን ዝሕግዘናን ኣይኮነን ይብለና ኣሎ ካልእ ኣብዚ እዋን እዚ ንገብሮ ዘለና ሓደ ዓብ ፀገም ንኣወዳት ብፍላይ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ክጠቕመኩም እያ ፕሊስ ላይክ ግበርዎ ነዚኣ ንርኣዩ ሕጂ Because these 5 things will decrease your testosterone levels. Number 1, pornography. Frequent masturbation and pornography have been linked to lowering men's testosterone. It can cause a lot of performance anxiety, ED-related symptoms, and a lack of motivation and focus. Number 2 is... زي pornography ዝበሃል ጾታዊ ርክብ ብፊልምን ብተፈላለየ መንገዲ ኮንሱም ምግባር ኣብዘይ ሆርሞናትና ዓብ ጽልዋ ኣለዎ ሕማቕ እዩ ነው unhealthy foods. Avoid processed garbage food with a long list of ingredients. The more unhealthy كمون زي processed food زغلو اب ماكدونالدز ناب جلن زلو كمون استعشق مجبي and the fatter that you get, the more estrogen you'll have as a man because fat tissue contains estrogen, decreasing testosterone. Number 3 is staying sedentary. Sitting still for hours and hours upon time will decrease your body's blood flow, absolutely stall your body's ability to produce more testosterone. Number 4 is drinking alcohol, more specifically beer. The hops in beer actually contain what is called phytoestrogen, but basically mimic what estrogen does to the body. 5th and final thing ቁጥር 4 መስተቅ አንድ ድማ ቢራ ነዚ ሆርሞን እዚ ዝጻባ ስለዝኾነ ከንጠንቀቅ thing is zero ambition. Lack of competition in a man's life breeds low T. Without that ambition, that fire to become better and strive to be more, you'll be one of them low T soy boys, and I don't think you want that. What do you think about this list? ቁጥር 5 ድማ ዝኾነ ነገር ኣብ ዝኾነ ተወዳዲርካ ክትዕወትን ንላዕሊ ገጽካ ክትከይድን ድራይቭ ተዘይብልካ ወይ ከዓ ኣምቢሽን ተዘይብልካ ባህጊ ህንጡይነት ናይ ቀዳማይ ወይ ከናይ ውድድር ተዘይብልካ እዚ ሆርሞን እዚ ውን ጎዲልካ ኣሎ ምክንያት ደቂ ተባዕትዮ እቲ ዝለዓለ ቴስቶስትሮናቶም ኣብኡ ስለ ዘጓዮ ናይ መወዳእታ ክትሕግዘና ትኽእል ምኽሪ ካብ ዝተፈላለየ ብዙሕ ዓይነት ምኽሪ ስለ ዘሎ ነዚያ Best way to build your testosterone levels to a perfectly healthy level. Well, there's 1,000 different ways that are offered to us from the medical world and the natural world, from herbs and supplements and all like injections, and wow, all of them are so messed up. The only testosterone that you and I want in our bodies is the testosterone that we manufacture. And number 2, proper ways to build testosterone is ብዛዕባ ቴስቶስትሮን ኣብ ዝኾነ ሪሰርች ተኸይኩም ዘይተኣደነ ሆርሞናትን ሄርብስን ከምኡውን ሳፕሊመንትስ መሊኢሎ ብፍላይ ግን ክንጥንቃቅ ክንከል ኣለና ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣካላትና በዓሉ ከፍርዮ ዝኽእል ኢና ክንደሊ ዘለና ቀንዲ getting proper deep sleep, number 1, and number 2 is intensity training, where you put your body not like a drone ጽቡቕ ድቃስ ከምኡ ድማ ስፖርት እዚን ክልተ ካብ ኩሎም ክደጋገሙ ሪኢኹም ኣለኹም in cardio, where you're doing sprints, you're doing intensity intermittent training. That will build testosterone faster than anything you could ever dream of. You don't need any of the supplements. You don't need any of the injections. Get rid of that stuff because that is interrupting your body's natural ability to place your testosterone levels at your optimum level for your particular genetics. Exactly. ስለዚህ እቲ ተፈጥሯዊ መንገዲ ክንከተል ስፖርት ንግበር ንደቅስ ጽቡቕ ኣመጋግባ እኹል ፀሓይ ቪታሚን ዲ ምንቅስቓስ እዚኣቶም ተገይርና እቲ ሆርሞናትና እናተመሓሸ ክኸይድ ይኽእል እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፕሊስ ናብ ኩሎም ኣብፅሕዋ ብፍላይ ብዛዕባ ዛርሲ እኹል ሓበሬታ ክህልወና ስለ ዝኽእል ናበልኩ
لو ما بزخودي ناتكم ريتو ناتكم حسابات ناتكم فيدباك ناتكم ريتو اب كومنت سكشن غرفنا بالكو كسانا بتكم يا بكال ارسك سامرخب تصبغوا تشاو اب هيوتنا سربة تخاولو تخنجبر ندلدو امبار ندلن تخينا لزن سلسة تنكتل مجمريا يوحد بزاح جنزب كاب بانك بنات أنا تبانك زقلقل زلو نعخان خقلقل اب ستوك ماركت انفست برو ويا كريبتو انفست برو الزقن فليت كان على لي خان بوحس من قد تاخذ قبرن تخيلكا اتزبلت ايو قصر خلته درس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن غزيخا تباخن نعاخا خطق كاز خل نصبح من قد عوض كونه كاز خل كلتات نخته معبل مصحف من باديو كورسات موساديو اب انترنت ريسيرش باردو غزيخا تتعملو تاسال سيت دما لو من عاخا صباح دما ندقخا كون زخل بيزنس دي جزا اب افريكا تجزء وطني هالخا نزي من قد زك حجزنا زغل استفل عليه كورسات لنا اعطيكم ريكم حبريتا وصدوا برقص ما كتقمكم يخل